empempin yeka say etoda na wa ma ho akonya ebe ye din se obi ebe kwa akwatama akonya ade abra se wada wo ma je na tena so mami Cecilia mafo mami yetene nka acheye kakra last year e kire afi etwemu na ode anwum bi beto abonten lawyer kochi kakra enu pode na enyanwum Ghana for the enu se suma na yasom mami de betwem ama asemi be ya asem ama nkrofo etwe na baba lawyer kochi kakra na afi wonan na every ho mami yentene nka biem ekosi bosumi a etwemu mami aba abonten kire se na sori guyi na sori na guyi na mpo no ni na enkomra no eye ya papa Kennedy akompre ko Japan ni expose a na wode be ba abonten ni nsem bia na okeka no eno eka ho e ma na sori eguye de to so mienu eye mame Dina Asamoah mame etrese Dina Asamoah so eka ho e ma na safo eguye na mame ebesun ya kama obesun ya ndie bia obe granting te bia obe hu se mame wo tini so tue dia do anisa na yenka bi enhyemu mami ekokopie mu ewo Rev Obofour asori me kire APC aji onsemu mami kokopie mu wona ndie Obofour de unu so be mo mic na watonwem kakra watonwem na ndie eka Obofour na peja no Obofour ama mami sika wa mama mami sika 200 million se mami wanje na onfa enkopepa na ni nisuo abusia mami aba abonte tere se won subiem enya wona won subiem na mum se wen dai so a obi ani ho ba pepa oni nisuo wo ye memo Ghana me pesa me kasa aba ye tenten ya ko hwe video no emfa embra wo abra wo di Rev Obofour e ho adanse you talk edrum be obi was ring I don't hear. America for bro. Because he Ghana for you. Oh, manenyoya. Ghana so for mother or massive uncle for me panya some kutwa. Nice one. Mr. O, and your mommy and son almost say Oba at least no maybe sound now Chirimo Monomontiasi for your friends. In your lifetime, whatever that a go for Akika found when money at the adeno. It will happen with our bravo pay. Now, why was I happy with my bravo? Say, into Titi and no money, son, your man. Oh, I know, dear, okay, yet you trust me and Cassam for flow. But a happy pay. Oh, there be, me, no, my mentor, somebody can catch us, I mean, you'll be a man, be hammy. What in a mentor, be any one more. Yes, to cry, you can't hear chance, say, I'm going to so. Yeah, yes, yeah, and the Agradaa and my bonny way, Mopa, serious. And yes, you cram power no or you cram to. But Cassette is normal. Is it because not the way I now will cost one and Kofi plan and say what would the sir and 7 special? So, would you sorry out to take into Slogun for no money at the idea? I know they are mean to me call you. Sans and Crawford team which I warn him. May yes, I didn't crown team with you. Yame may shrunk and young couple. Matthias, but me person who see the person happy that. Na mention I don't talk. Oh, I say you go for Bilanca fight yes. It's answer me no money so many so shake a crowd. Me obi a many so say hard pa. Or person no me na me cansem. Na me put you as one kasa bio. Enti yan ko yenim na nkrofo how na won nkrofo mu no na eche say ye be keka nkrofo tirabom. Obi anti ase ye no ese ye ma asomdwie ye nyaba so si aye me kontokwa na ye be ka asema na media we akofa obi atwetwene ne pen we twro ne brofo kambu we be twro refua we twro momone wo ho kambu sese be twro nwa ube wi o de be yankwa na afi aye style wo ho ne me kire nti I don't talk in yankofo for so daddy na brother Sammy ebane say no ne ye tight afi. Oh, brother Sammy, the ono. Bibi do ono. Obi me dey me say me. Because I know so call TV so call car so onfa no kwase asem ko baby. Me do onja na so see enye yi Kobi nkwa. Okay bibi sir. O see enye Kobi ni beef. Na me say onkoto amane. Brother Sammy to be begina when you say munye beef. Enye ntoko ne me nkon. E me chase ba o say mu fake beef. Okay, no sere. Say dey na no kana me so onja na kwase asem. Na ebane se no tumi nya akokudo be gina wenim kasa. Oh, there be na make say on say ye kosia o be ni edi nkomo yesre onu akra na oba na odiniti be to me so. Na me twa ne twede say mami yenye beef, am beef we.
Okonda okope momani any Kofi ka no fanye. But wohwemu a amanfo ehunu se brother Samuel odom na nkasa wo wakoma. Oh. Okay. I love all. Midobia. But one say no rough kakra. Owu kro bema oni suo kra ye den. It was your rough niti na oti ana hwe no so todo. Open say oye straight, oye serious. I say wo daddy, ni nyina ye. Ye pass that menya nkopon. Ozo body so trouble dey sit to you. Oh, jana sem. Ono rough nkwa no ye. Bobo da papa, obo dey so trouble. Bibie ni ho daddy. One more is trouble. Bibie ni ho. It brother Sabi said that be try won tro. O be try tro to gather for him say one more is trouble. And that dey me so obi anya nam nko ni fie. And number no. Ghana for amahye me bo. And me ba radio so amen kasa. E bi bomb nsempa musu good mama. Aje. Na eyi ba ko a eno so almost say ntia for you our voice out say nipa dasani nyankopon ebia sorry ama ba nipa dasani eguwa sorry eno na no omo no so no omo ntia especially abrochefo. Elo so de bibia nso ni honom. Boy and Chinam any red fish. I say when young Kruma Kahon, Major Fufu, 1 petrol now, dear goose away, no idea my water. Now go Punsha will be a. It's I don't hear say a slip of tongue. Miss Solly and Yamene make us and a birthday. And only or suffer buffo a preaching be. Because run and rat. Yeah. Obofour. Oh, Rev Obofour. Ah, okay. Oh, pretty be. I am in you. Hey. Osho, meten and catch. Nyame edeni ye adwuma na yankopon hira no pa nra sentreni nyame fa no so eye no eye nwanwa pa. Oso otie menwom no nyame adomara kwa efunumu ba no osi ache. Ntu se nye na kura asem kura. Na efunumu ba no nyame nam so. Nyame nam so. Emma assembi omo de to no so o se sewrade me bon me ubua me ma me kono me din konimu a mi share Cecilia mafo me na doye ti enura nyame adomara kwa ye papa enso edimi gina ho e kan sansem we nyina e kire me o sisi me ba for the 200 million. Wow. Nyankopon dia o fa so ni nyina mo no ya papa nso nyame fa no so chekere me ready pa enya sankoto a asofo bi brave friend enam su na me su ye no tina me mpek se me kasa no omo nso ye mpanifo mo kasa kire ya ese ye dai etie ye nya sa nkotena baabi ye nye wo le no a word anu wo man na ye me de pa wo se drum me bi a ho nipa unyini ade bi wo a unyini no a unyini no kai hu ni se unyini no se adie we ne wo abra bom na nya me make sure se enemfia be ka o me de ayi me mfie ana bibi a wunyini kono don't do saade no saade no ma wubumfu ho se saade no uye etia na anytime bi ade ne haw enti show ho ne ya na se wo show ho ne ya saade na eba na be call so no saade ne ntumi nya dai emma bio enti me so asem ba ko a me so me fine se ene me mfie mu amaduri Santo kwa ne niema basa ne woti me no ka me ena me mobi mfa me nkonkosi ba bibio nyame nipa nya hawo esan say da bia sa niema na ebi mu ye no di oti ye nti ni oti nso ho aso kire akotwra sembi bo hu se sabi nyankopon so ono ne yesum no eye hu enti niema bi wono ma me ma wo mesre me nya bio enti se sofu nyame nam se Rev Obofour so e kan sasam na ene ename nsoso ena nyame di mfie ni bi aka me mfie ho no efiri ne ko me metena radio so a me nya saade ni bio sensem a atwam tetin sem ni sensem we 2019 ena sasem we efiri o 2019 yes 2019 sasem we sensem we efiri o sabe anopa bi sole o matiana ya papa na sam no mi wura radio ba ko so ambise abusuya eya no maame Cecilia mafo na oto nanim tu etere se Rev Obofour emma ne sika o che ne sika enintine sisia no se osunya a wojai esu ohunu se yesu kra na empempi no yejai ehem eno ntisika papa yi ede ama no obesan ede start bi foforo
na enyoma nso etimi akoyi edi amana ndi enhyira nso de wato edi egu Rev Obofour eswa kama abusua aha eye Nana Bema TV. Subscribe to YouTube channel and like na fe sign share my video me beto fu mi ara da uruma onso nsa ebetimi aka me a meje peneji akunya ede mpeninsem ekuku dem nsem sei ede eba ebesom no me din ede oduman koma bana na Kofi abakwasam ebeto me from konkon sahene na Kofi go Ghana and bye.